nsam ne papa na otietie ma no otumu ze papa ya sebre papa ya kwaje azukufo bia ya se ne kwa papa asem framam wanka sem papa bia hosin tutu ya na sense modi tudwani na adewufro bia ni di owura John de man mama kan no fufro bia ni mota noti no che sei esikasam no enye Ghana nko eye wiasa fanani na ade atia si wiasa fanani na obia sikasam nya obia atem na so bi mu de wo mu tem a ontinti na akwese Ghana nko ana tese de ye wo kiri ya tenene ya kama ose wiasa fanani na no nya first Steven amu achese Ghana ya ho kase ba kopan no ntam ye sikasam no ho aye den ene se enyomo mafo krafia ma no ne bo mamu no edoso dodo edoto pa enuti na nam so ama sanuma weni na ekoso osande to so kire se yesikasem ababa ya ekrankro ya ntumi ntu ase no ose si ebetumi atoto nyoma ye pass ye kopebosia ana ye pesika ye ntwe se ebepade muwa ana de so ne atumi de abobra ne ye ameso abamfaso na nkofo so anya bi wo ho onimnya first Steven amo ankire mu no ebini ye can be bia enunti one ye nya adwuma nye because who produce and who creative value chain on my your problems no a lack of comprehensively long term solution framework e jama on my nankasa chronically e yare bibia teaching me be fie diane ni ayen solve e dey nya long term approach to solve it once and for all the former president Mahama yi ke be economy nankasa no whether kwa me nkrumo why you be sin na economy nankasa all and na the money you who say the economy depends on the global economy so enye feel obigas but the air can say Ghana ya who dey sikasem ejina UK ni America ni sa country no so it is a woman want to woman na inflation rate dey amabo if you come the buy any one buy no I increase it by 400% averagely and na ya dey global inflation rate over 300%. It Ghana's inflation rate over 300%. This woman born a woman said that and this is the woman ya only problem because NDC for no MPP akabe so mu petumi Orumnya first Steven amwa sa to so ka biem se kane mampene owura John Dramani Mahama aka boot for boot o keka kan sansem woni na keka de ope esanse abra kane mampene owura John Evans Fifi Atamus aka Asomdwe Hene papa eto nanan mo nse do bedi ade so mampani no onyane ye pa sa abra no covid-19 yin ti coronavirus ama na penso sanso ena na penso ya Ukraine Russia fa nkoka Ukraine for tukwa ti onyane ye pa ose na penso de onyane fofofo papa na ya trondrondo tsakwada doma to ho enu nte koye ma no enu nti ena ogina bonche akika gazazem wona sanka ogina park ni so bi to ne na etim frama tie so he a ko nyina bonche nka se wonso hu papa hu bo no bo wa ha dwen hene kan kika gazazem no oto azuzi problem se bi ade ba ban we so onye ni no problem se o free to be sin na me boa wo de mon kan kire o man panyi da dance mo kai nyine nye na nsia no ofra be sata na covid bi amayo na UK o inflation ye 1.74 na US ye 1.84 na Ghana de ye 15.4 na aban na akra so ye fancy Central Bank of Ghana ono ni interest rate o ko ji sika Central Bank no na ye 25.5 na GDP no about 3.4 to 3.2 under by former president Mahama and GDP no e chan ni de ni bebre se me boa enti me be se we see no mo no mo ya politics aka nyanze be ya politics but Ghana for company o mo did them because o man mu ayede and obi ampa hotere enti e nyina ejitu if somebody wants to say specifically about we are it's never true it's never true ni twi ene se enya no kreda we aye nhya sumra hyebejani odumnya for Steven amwa na abusia wa mamoya sabre mpenifo achirasa ye pikanti wa modia se woni monyamfo kinoforiate udi branu jaituwa sama mpenisa wa maunyaituwa wa kasa som ne jaituwa na bu amaga na ntumpo ana chose wo peni bia wono so eba na momo sesama wakodali wo mu papa ayeye ra kwa me piani mu wono so akasa a wacha mikobi na makabidi aka wankwa ankenya kurainti no wo amaga na mu na nani tua ne akoso nko ade wo bekabie enti wono so kira se woni monyamfo kinofori ataye sra papa ne akoso o amaga na no wo se ya sefem wo manmu ayede amane ade hye sole eno ani se wo mu kunkum wo mo ene obi timi sole na chese high tension yi wa kwankọ fru bi tintin ti obi bisa no se wa man Ghana ya din timi na wa man mu ebe wi ase na wa to na dan mu won se do sa wanyina ya sefem
when na ha dwen papa panti wasra won monyamfo kinofori atasa di bre no ane wedi efiti afimpinu ni dunsia wano na watu asrawe akaka kra bi ni aka no wonyai mu na wobi so ma metro aso efsenei be ma be ye biontu anya ni nyina tu wonyai na wobi metro aso se ne be ya wa maika na ebetimi etu mpo na wachem se sama peni kasa wobi anu obetimi esi won monyamfo kinofori atana mu ama hihye ma petimi akoso o mai mu wo se wono anya de obedi etumu de biara da wono mpo amamwo no wanhyeda nkomu na eba na MPP aban na wanhyeda ni mu mpo no se yade ntuma hata na ni dini si montenso a wobetimi ayi nipa maku du adwuma ye won monyamfo kinofori ata ebo sabre won betimi abokura se na ebe ma oman Ghana etimi etu mponti sansam na mapeni kan de wose ayankwadasam wonya ikakura na Ghana fo so yenya itie ebisa wa hawni atetie wa man Ghana ye na mu no enye hu mu ayekura no wode ma ye ntini waka nyina da eni se woni monyamfo kinofori ata wonya ni dibra ne nto na Ghana adehye eho entowo mo. For goodness sake, why should you ask this question? We have 32 million Ghanaians. If those of us all in Ghana cannot, I can go on to the sea, close my eyes, and pick 10 people who do the job better than Kenoporiata is doing. What are we talking about? In my village, they tell you, okay, homeless is wrong, not order. When the Anglo hadn't discovered that nice girl inside the sea was sleeping, the best minister for finance we've ever had was J.H. Mensah. He was 40 years old when he was running the ministry. And he's not a young man. He's 64. He's done enough. And I'm appealing to him in the name of the good Lord he professes to believe in and to worship. Please go before you destroy this country. Abusiani aye yera kwami piani mono abana mamo wontoto ya wakodali wo mu papa part say wonfa mamo eni agro wasugusu ya wutie enweno nsia kan ka se Frankie Friday ewo wati wasum ye to aso na je chasifoi aya wo mo twa BC se wo mo so hwe twato ewo mu school akwantuo na mfinhia makoma konkron ebidie yedu ebidie nwotwe ti ubeko school aba mfinhia wotwe ana nkron ansa na wakwa akotwe de twato BC na fi wawie JHS ana basic school no na nunu wie pe ewo so to so ko SHS senior high school eno na nya chinchina nchia ubuon mo wie JHS a onu atumi hwe nanim ne bobre ehe na dwum ne nnyom obetumi ayotumi se ono de nyame didu anu no enye book tiye ya tipa no adiafo baabi akopadwuma bi asu oro manga onesin no na wom do mo to aso ko school edi school di dwuma a wom do mo gidi panze school de enu na beboa wom no wie jeche se so ko SHS ansa no to aso ko baabi obekobia na se wo wie jeche sa BC no wie a se ubenya kwan akọ SS no wom ehwe se school fo na atwe BC nso hwe no ye de obia betutu SHS no baako wom ehwe so meche computerized school selection and placement system CSSPS for wom panyin otua no owura mark owusu yebo a e de atudwa se wom de nhihye fufuro bia ba eno no beboa ma afi wom atwe BC ye wi wom twa so munya no beba no wom de mbetutu ntoso school mu no ni na be kama enu ntom de bibia atudi se cluster based system na anu no panyin che se afi pirini adunu na mefcha fi atwa mu 2021 esukufo be ye apemiensa 3000 a wo munya grade 9 dikosi 15 na so mu twai papa osi wo me nya sa grade 9 to 15 emu makoma ko 3000 wo man tumi afo man to school bia mu emekoya asem kese eno nam so am wo man se ade de so wo ye bia na unhu fom so na wo ye onsiesie eno nti wo man ensiesie na mo de wo ma to din cluster based system aba na osi eno no ebema school ni bia kwan amana tintim schools makoma kunsia amakoma kunsia na technical wo vocational education and training TVET wom ena Ghana education service years for school so epepe so bi ti abema wom kwa ma tusu eni na boa ama obi anya suku a ope aide asomdwe beba. Who said after the placement, about more than 3,000 had between a grade 9 to 15 couldn't get a school. But meanwhile, so let's bring in something called the cluster-based system. And this year, did this year the update? This time, the STEM schools and this year the selection criteria and say any name. All selected schools comprised of both the TVET schools and the G. There were 264 schools. Ora mark ousu yabua de ne kasa ba ne wie no se ye wo
schools ni o ma do bebre ye ubon ma category A B C ebisu D na no na o che se D for no eno no won be hye nkrofo pa school for no won de bia ba eno na eye ohye se wu tusu ana wu tintim school so apena wu be tintim ma akoma kunum a wa ope na afi won ma shokete se yiba ko a eno no ye day school a eben o kire mu sei. And you walk the catchment day area day school, and you are supposed to select it as compulsory school. Special boarding schools is within the fairness 1 to category C and category D. Who choose all these schools? Yeah, you must make sure that you choose when they are choosing their program. Ebusiani amuti ye penyin otua wo ma hwe etutu entwaso school for no wo ma wie JHS no mo hwe tutu wo mu nina baako ewon ntwaso school mu SHS m computerized school selection and placement system wo mu penyin pa owura mark owusu yeboa Ebusia ya tua kasiano eswo na executive director Awada National Population Council ano aya Dr. Letitia Adelaide Apia eni wa mangana ya dudre wa hanyina da wono anu wada no nim nipa dudre wa maimu ma ne mema woni mobia dudro nkwala mre wa nkwakura woni mobia dudro na temami abamonti so wo kyerem se adie bi enkoye wo maimu na wo penisu ntina fie hwe makwada enwe nanka enye se ya kananka refo a sa peninkuro no waka ho bie enti ni akwaso a enkoye wo maimu so hwede ba betu dwam ana wo kyerɛ se wo maimu ayewei afi bia okeka ni padudre wo maimu eboma ane yankoye nimu kura mpono na kyese enye 700,000 yetimi kwakura mpo brosa na wo kyerɛ mu se 700,000 yi ane enkwada wo mu bie emasu wo mu bie wo mu ayewu wo mu foforo wo mu nyina susu ka ho bie ana wo kyerɛ se na ade ba ko ha ne ye papa se wan kan wo tena se bu nani gusu a ebe ha wo man da kye ayemprewanyi sen wo semprewanyi sen koso wo man Ghana papa ya so ane ye population ya dudu a wo man mu se kitikiti bi wo de tutu man foforo de wo mu de no wo soro so wo mu kura no emprewanyi sen kosoro sa enti wo tena se di na wo kika ne ma boma ye na ye ne nwanwa asi wo man ti se wo man Ghana na emprewanyi sen ama ne humne so ade kye ade sanyina emprewanyi sen kosoro ana wo che se afibia no tan kwa wo sno wo mu kwakwa wuwie afọ mu fo anu wo mu ba na se wo kwa akwa kenkan o ma yi bi free mam wo ba wi ase na tan wo mu kwakwa wo ye no emu bi ase empem wo ha enkwada na emu bi ase empem wo ha wo mu ma menu mu nyina da ayemprewanyi sen na nam sumo mu ba wi ase wo chem se ha dwen papa panti no awaso mu do mu nan si fom na ne wo mu tutu ne amaye na watwa so ana wacha se wo man bia fapem ejina adisua so na adisua bia so fapem ejina ehyehyeye abekoso e wo man nim enti wo man Ghana sabre ya wo ba betena se ahwe ase adisua ho sensam be konkan na ye ehyehyeye bia betutu no e wo man mu no anu so betimi akonkan anya wo no ko a wase aban eka ho bie wo bia so ka ho bia wofo nyina ka ho bie wo amana so a ana wacha se ye adisua ne kura so firi wa ade ba ko ma priwanyi san akosoro enyina nsan kwala ya di wo mo ema wade wasa kwala bi wo ho be hu ni fie enkwa anim wadi amana bruso anfihye ne du nwatwe ye se waso wade kokko ware ni e wonu konkonsa ne de mena kwakọ ma wade ebe wi ase na priwanyi san ya bem emu sunsanso ne emu ha wade bebre ma me no enya nsem ketwe so wa akola ni nipadwa ne nyinyiye enti wo kwa wo so kura no obi betimi abra asa na obewo obi so wo a woni mu awotimi fa mutra na nanem wonse do wase ne nyina ha dwiye papa na enkomre nyina so no esan so ha wo man Ghana nkanko ha wo man Ghana da chiye pa sesan kwere ya wo muti kokonkon sase wo mu kwa wariem ni titiru ne ma no wo mu anu o man Ghana da chi enti ebe wi ase na o man ne da chi ayese hunyan nwonwura wo hwehwe no wo bebi a wo hu enti sade no so ha dwiye papa wo chem se
anya dia eboa wan tenase nya hwe han kasan ana o man ni kɔ nanim ti no ade bi se nkoso wo se kro bia no wa ye mpre wanyisan aya ne mfa so de etu obi abɔ no homoden aya hyehye ya to wa kyese mpre wanyisan wo ma yi ni nyina afiri wo enti sa hyehye ya no wo man ga na yesu ye betimi aye bi na ye o gidie ma papa se ye ya ebe ye yie. And in Ghana, our net increase is 700,000. And then our 30 million net increase 700,000. 100,000 of this 700,000 is by teenagers annually. The children is about nutrition and health, basically. Every policy, every population policy is about nutrition and health, because nutrition and health is a foundation of education, of skill. You cannot bypass it. So it's everywhere, in the schools, on the streets, everywhere. It will not disappear unless we want it to disappear, because it has disappeared in other places. Because it's not profitable to anybody. It's not profitable to the child, the teenager, the baby who is born, the society in which they live. So why are we entertaining it? And whatever we entertain, we get more of. Abusiani aya Dr. Letitia Adelaide Apia wano aya penin kwantra for wada National Population Council ano. Ye toa kasiano so. Na obetumi akyere wadwan fa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp. Ya be kinkiam on Facebook ni YouTube nso ye twagu Fred onoma odo ade nkyere ba be kinkan ediama me toa so na ye na ye nim se October bosumi ahinu bosumi eye bosumi ye yesu se ye de bokokram tonu fom ho ban se de bi o manfo adwen beba so na wo bi ne ye afiri onom de ano de no wo mahwe atu ase anya sa kokram tonu fom edi nipa to nanan mo se do pa we nam so de che ebe na wie ya anesa ene Ahenkan FM ye ne Jubilee Hospital ye de jantam so ne nipa ebo chenku ema ebe hwe wo munufum no nyasem ketwa ti awiane e kan wasa mote ekoye papa ya bua nipa so papa nti Jubilee fo mo nyum samba Ahenkan FM so mo nyum samba ye na ye twagum wa no na akobunu mantam nso a wom so ye bi pa zaza bono so ye so hono so no ema ho na kokra no so etatuto binum no fumu pa ti wom ye ncheche no bo na se wiasa fa na ni na Ghana titru ti obi a ye bi na abunu mantam no na ayasabia wom ani ekuo bi kabom ye adwumasum wom ye ya pe ana maame ba ko a ogea wo panyin po otua wo ma no e wo sunyane branch Planned Parenthood Association of Ghana Madam Esther Boatin ewua ede futo kwa ma na se so yo oba na nyame ye wadom na se wankofa be ma bia ana wanko no no made bia na se bosumi du na se ubu nsa unya bu nsa wie na watwe pepepe e wo so ufrase na umma obi hwehwe no fum ahwe sampa ababi dem ana wankasa be ya no aye no esa ababi dem a se wanya ne sa na wahu ana ye ne sa na se de wo so hu no wahu a e wo so ye ne ntam na de kɔ ayaresa bia na wo mo hwe esan se ebetumi ayesa yo how bi na eba onufunu mu enu nti o kyese onya bu nsa na otwe pepepe wankasa frase posa fitre no te se do otomo 5000 oposa ka fry ne mo na fra no monchi ne he se bibi dama hwinam dia na watuana mo. As Oba na Bema, although say Emma and I prone to having the breast cancer more than the men. Now so Emma no and take charge about their own health. And they say Obia or menstruate 1 week after on waka senjina with him na on examine the breast. On the bedding can you say bida joy be than and sana or their hospital and as a facility be a berno. I'm my midwife and a nurse. I check your man. Say Banesana, a Bema breast cancer no esusuna etimia buama. Prayer shre Emma true breast cancer no eswati. And say obeko hospital be a no because eduano da onufo more interested when you have breast cancer ebia na ebi before sometimes infection in our blood ebetimi cause this lump in our breast into the doctor na midwife or na nurse or no or examine we anu ehunu say we dey dro kan ebeko we kire yi efiri no phone na ho so say de be ya echine bi no nkonkonya breast cancer. Madam Esther ewua Boatin eto aso ka biem say kokrometonu fomi yaka busumi bakunie yaka enzo bi kwa so onim de edeba eno na nne mami akunya ba no kire mu kire say kokroma ebeto manu fom no ebi onuma enam enu ya wo mofa obi onuma say makofa bema mawie bema no ehwe no nzo ogumi mu nti me bo me ho ban no akoto contraceptive ebi ni postuno 2 ozi postuno 2 titru he otafa etumi makokram to nufum
ose anu se nka wafa afi bia nka wafa mienu pe nanso obi won ma bosome wanfa kura na nya du baako wanfa kura na nya duonum ti wa he afi ngo na wiye no no twam ahanu kura 200 no twam ena o chese ehu papa esanse tumi makokram ebeto nufum ebiem oba o hye be ma hye na so hye ena afi mo a monom nsa no ose nsa so tumi de kokram eto oba nufum okeka bebre kan ho say sanye ma weni na oyo oba e wo so otwe ho frim anya sa ebetumi de ohawo abreu breast cancer no ye need ye edeba ne mumaniema kitinkiti bi a yeye enema yenya breast cancer ene nnuro bi a emanom especially omo use postino 2 omo abuse no because within the year oba one fakra na enye twice who use more than 3 times isunsuanso no be ye daache uhu ne nne nti eno so betimi akose breast cancer smokers like alcohol ene ye estrogen ema hormone na ewe mu estrogen progesterone because edru se oba ebenya ne menses na obenya ovulation na nufum ye du sa hormone nyina na yes adwuma nti se eba na wan take that opportunity ahwe wa onufumu a ewudwo no betimi aba beden wa bra wo hu nti se wa wutimi yes aniema na etimi eboa ene niema bebrebe genetic factor ne ye kire BRCA1 and BRCA2 enu tima ye hu se we ochina bi obetimi enya breast cancer eni amuti ye aye midwifery officer ewo sunyane branch plan Parenthood Association of Ghana, Madam Esther Boating Ewia. Na no si ya pe ena mamefo enne, wo mo fiti mo fum hwe se bia kokram de ma na bi ndem no. Wo mo su dia dance se ye anesfo ya boa papa na bunufu ebehwe, ena be aboa pa be fiti no fu be ya de, be hu se kokram dem no fum be ya de be nya min hira o. Be fiti no fu anka be hu se kokram dem wo mo da wo masepa. The doctor for us send ye ba bebe ya mere wafu yare ya tu ye sosa ye hu ba bia ofa ko doctor ya u be ma waduro pa u hu so ndi ba bebe be mpese nga be ba bebe ndi ba ya bomba ye na be ba bebe ya asedangwa na ndemenda be da wono ma se ono mo adom aboa ye na wono ma ba esumu ahinkuro ha se wono mo ebehwe ye nufumu ndi ye di nyame da na sepa nyame hira no na nyame ma na dwuma nkoso se da de mo mu bebre because Maya dear, na ye ni na so se mo betimi aba behwe ye free sa ti o ma hwe ye free na se dan ye de o mo Maya dear pa yes robia so obia mra no mehwe se no fu yale na ba ntu wa ma mehwe bia wo no fu yale a wo ntimi hu se bia yale wo tu behwe na o mu hu se yale ni ma na wa hu se wo yo free o ba na se yale wo mso na o ma ka chiro ka Etiwe ya bunu mantemu do man nkro no ene anesfo ene ankwakwa dwumekwa bi ka bom ko hwehwe ema no fumu wese bia kokram ma tia wo na ase bi na wo menne wo mo feche vitro mu no fumu no edi adanse dase no abusia ye gina wa mo na ase so na ya to aboafo enkra Jubilee Hospital sa ya de wo hoi ya papa ya de na timi ma pani edane akwara ya de na timi ma ababawa na wadane abrewa ni nyina da yadi kro ya nti Jubilee Hospital sa entrasema ne nya ansa na wakasa mihu yanka wo ho jojo wa wasebra no wanhwen sa yade kama no nti wa outpatient service na doctor for etwo ene na watwemu ni nyina tambia obekọ bia wa motewa wa mbeje wa tu na ne fo wa pomudin wu bia so no wa mo no watwetwe ho enkomo wa sanso outpatient service inpatient service eno kwa wa a doctor for one more to one more bomb modern ye papa na inpatient service in ye tienie ebia wo pese hu doctor ni wa kukwemu na wo hawa wo de ba ye no kan nyina akire na wo ana obekwa akohia doctor ni na ksa wona na atwetwe nkomo wa laboratory ensusu wo wa labs ahudro ni nyina da wo twa bi wo ho nti sa pese hu mojakuo ene lab nkaye ni nyina Jubilee Hospital wo be ye ni nyina kama ama osanso e wo pharmacy ene o hwa wie ye no doctor nru a wo beto ama onya fe na wo kwa abonten Jubilee Hospital wana ubenya nnuro ni nyina bi ato wasanso wa antenatal care wo hweye ma menema penfo afei postnatal care so wo ho a wawo awie no akula na didie mu ani ni nyimu
eye hu hia papa wo de ne beko we yi so ne nyina da won beto omobo na wo mo akyerɛkyerɛ theater enso wo ho a wo mo ye surgeries ne operations ahodo ne nyina bi wasanso ewa maternity akyesa midwives a wo mo wo no ya tete wo nyamesuro kwan so papa panti waji wa wo nyina no osade mpai bota wechi waji wa wo nyina no de mpai bota wechi nti we se wawo afa ho afa obaka kama owo ultrasound and ECG scan na eno wo fefuru na akwakwa won betwa scan kama se ne be usakola no so ye oba wo ye bema entafo wadaye anase wandaye ni nyina no wo bekyerɛkyerɛ kama mpo ukɔtɔ akola ho no ho niama wankwa akoye enfum so afe wo mo prostrate ha wo mo nso so kwa ho a won beto omobo na scan no so wo metwa ma kama Jubilee Hospital our counseling unit near for pomudin hu bia no kona ne doctor ni adwetwe nkoma wo betie na sopem na wado wafa enkyerɛkyerɛ mu nipadwa iso ahan ani weni enti weni asai pe weni asenya sei kimpe nipadwa ne han adum nipadwa ne han sudum dia asamaranko enti weni na kika weni na yakɔ ne ntrase nkasa ana mekosa punsuo ana me de nchini gu nsuom ana mnufu nsuo ana se ni nyina de be ko wiase no edi wa happy na ne beba ko Jubilee Hospital eye clinic na wa mu ehwe weni no ma diabetes na fe hypertension clinic ensusu wo ho Jubilee Hospital esansu wo cantina enuane ahodo ni nyina bi wo ho na insurance ahodo ni nyina da Jubilee Hospital wo gi eye adwuma enu ti sa odi no ye national health insurance and as a private health insurance Jubilee Hospital so wo besom na apomudeni ayarehwe sefata no wetimi ensusu ede amawom Jubilee Hospital ewo achim oda abuabu kwantempo ne so Amantra Bridge ni so anwo wo bo adwuma denden tifra doctor for 0244 575799 0244 579799 Watchman Development Association yehwe mense Watchman yehwe kura mense empunto wowe ehunhia ye papa enti eye kwa yete na yaboa ama Watchman enso etumponti ni obeye nie wo beba Ahenkan FM na waba betro din kama otro din wia na wetua 10 cedis afebu sumi bia wo betua 10 cedis ya boaboa ni nyina no dia pempumtuo ama Watchman ya na wo ba achima boaboa asha se wa ha denden ne ya gata ya bonwu de ra ya nse ya tie hu agu monten so aye ya de ne nyina da aye Watchman Development Association adaroma afe wu didwa wo ton wade a wade ton de no bo hu de ro na nkonkan wo bebo hu de ro so no wa hwe bebi akwakwa bo hu de ro na fise ne kwatere kwa wo se wo be ma ntoma wo be fra ntoma na wetie ni din anu ti wo bebo wade ton de hu de ro so ma ne Ahenkan 93.3 FM eso ye boma ekwa echichi ye papa so pempem ni echire ana etie ye nti from marketing manager e was 0244 2900093 0244 2900093 afei ebebuo se ububa yansu yatibo tintonti yanum sane ya fadwen so nyoba atisema onwi nantwe yadefo sanso ene kwantinti bia ewie waboboa no obodam ni die nipa bakofo entumi nkyino dua kroje mframa ebu sanso ene nsuo chewo eyemu a etuhwa sanso ena ensuo edo ena ko yina mu sanso na penifo se opa sma ka tinyankopo ye kagum framam ebede metepa na so menka ntenten nyame bo ochina ebo no nso dikosi anwume no wotwe a ye wa atame kutu no atie ebebu eho ena obeti eba emu odu de pi otia na wo so uti mepa cho eye bebu edewu opeso obebu beni bia fre 0593 649595 0593 649595 na onim penifo ending so Alhaji Hankuri Enterprise ene he nondari such as ngetingete no ene na 1 cedi 20 pesos enye won posezi omatum bo na du 15 me pacho enyoma boy ye dintitu ni provision na ena wo dan na pe bia provision bon wo from wholesale price na so wa open bojo betumi akotobi no eye Alhaji Hankuri Enterprise ko ho na wa so okotade obojo shop on ne boarding to kotono dodo preko ewo Alhaji Hankuri Enterprise esanza onefo pa ne fabric anya sa obeboka
eden na ope emo anwa sichire anwa ya nkofo sun ne bono ya tutum de na so call Ahenkan Kasiebo enterprise a entesa hankuro no mo de na entesa and to the provision there only problem call Ahenkan Kasiebo enterprise oda opportunity bank and South River bank ni finfin pe ashintem baby akoko cold stone wona fra 0245 447138 0245 447138 now nene nkasa B Plaza Hotel we can see nkofo ba town eye wo town aifro wo town chesabedi nto wo town e wo meja won mo yirim no jai eno so bi wo town sansa anya onini jai a onada animu oba kwode ba bi na se e man so pe ba bi adadwojo ho dia eye B Plaza Hotel e ya ho bia ya e ho ye standard e dan home appliance bia bi wom e na afi e dan bia obaji bia e jade e batown no kire se wa ba no waduane ana ye no ma eno kwa so pe brofo will you like to cook it for yourself or you should cook it for you then you choose then they do it for you ti B Plaza Hotel ye standard e ya brochire abagana me patro hwe mo kire kwan wa chom dan MTT di kwan so fra wo 0249 855396 0249 855396 and 0243 118 500 0243 118 500 a B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel. Afeya busia ya tuwa ene enyumre kasiano esuo. Na ana koye fiada na ye Freaky Frankie Friday nti enijide kasie ana ejuso. Na afimpinu ni edunsia na tisabe owa abangwo mu ahase ni kampe wadi tutu so ase ne be ya. Abengwa no betimi aba betrema wochase woba beboga na sika ho ban. Woba betutu niema ye ene etisika sunsu kwamo de ntino. Woba behihye sika no wose odi bia beku obia botom obia benya bi obia botom bia de ubotom so yeda. Won kwan mu be de ye papa ene sama wode ba ne ye de enam so ama celebrities woma chijijidin wa man mu ebi kura sori ebi mu yesinitwafo ebi mu so twonwom ene egum bebre ebi mu sori ye ebo kechire pardon to mabo mu ataya ban ye chine campaign womu ye biade wo manim agi ya matse wo machitaifo nyina da atu aba edma ban ye wo abanwam na anna sabre ba kwa no odimu akotin ye pa edin aneja ane ne maame de to no aya Valentina nana ejewa anso na edin e different no ane Efia Schwarzenegger Baba ya ba monte so na watch say mampani na na dodan kwa kufuado wose wa mo madu amodokno kwa ena wanam kromu kro wontimi beja ni tin wesuro wose ni ti se wese ni ti ase ni efso fere eso bi be hu ni kro abo ni di wose amamoye moye den papa wanu ti mu bie edi wonim ni akoso papa chese wanu de nanim agu ase ni akoso e wo man mu ana wo che mu sa ana wuti wa man mu pa na wo ye odihia na wo kwa baby ni kankasa wo bankran pumpuni mantem ni kumase ni ade na eni fia no abubo bia sha bag mu akama celebrities ube shia ba kwa abonten so wushia na wo misa ne hwehwa na so ya campaign ma ban ya wo abangwa mu a na wayi fia no timi twa ne fia wo se hwe na nkasa ema ne kokko no wanu ankasa fia Schwarzenegger kura na wo be shia na wo betimi ahwe ne fisa wanu for na nan wamfa ni agro waka bi papa ubetimi ahwe no fisa wamu nyina aka ho bie ana amamuo na tete apansam fellow Ghanaians mo amunua ba queen Efia Schwarzenegger and amasaba monimi say the already upon it dia na just say ya yetie mu form of na no she mu fa ba na mu share national theater na mo boye because the edru ni dia e kan tora baraba yenderebe andarabaraba Sena talk is cheap, Ampa. Hey, Sana talk is cheap, Ampa. Webusiani. Aye, Valentina, Nana, Ejewa, dear different no, and Efia Schwarzenegger. Na, ye free. On go, just near now, Tunima now, or a radio and night TV presenter. Ebia, uncle, you play Uncle 6. Na, ya twaso.
award-winning gospel musician Dinah Hamilton wakasa oto enyum gospel na asimo kan say hey na ho awo den man papa beburu mfie num kra na ontumi wa ya wo ne ma wa ye bia ma emankana ba mu bu ena o chese wa mfa na awogon so kra bro bre pa ne pintin kwa ne tintin ko tiye ansa na wo ne ba no ono ankasa kana sem na ye ntie no. When God blesses you with a child, you just have to give praise to him. And I like to say this, and when God has done a miracle, let's not be quick or wash it under the carpet, because he uses different things and different people to work in our life. I'm an easy go person. Yes, would come home and cry. I cried at the end of every month when I was hopeful and it didn't happen. Like a Christian, you don't cry as an unbeliever. You cry as somebody who has hope. But if you don't cry, then you've been a hypocrite. So I cried, but I trusted God. And when God did it, it was a miracle. So it was one of those moments I was short of words. I wasn't able to articulate it then. Then last year, early part of last year, I had a very strange disease. I was hospitalized for about 6 days or so, and they couldn't tell what it was. And fear gripped me. We a award-winning gospel musician Dinah Hamilton. Na baba kwa wanu su twase ni wa mai moni wa hyesi ni twase ane wo su akoda ketekete so na huna wanyi papa ne the young shall grow. I am a mesa wa Club Benson. Na ana sentane na montin so huma mesa wa body ya mutunya sam ketwa. Jasa wa shisha kama ne ho efetu nufu di baby asisi so. Ana Ghana fo bi ka so wo hwa amanfo num ya num die. Wa kwa yebi. Ana sene nefu aye flat na ni sisi ho na ya ketekete ndia wa kwa twensrade agu baby ana baba we ya ba wa baba kasa sansam na ekwaso nya nukura bi anim enya nukura wasesa ne ya ka ne ho nsam no nukura ya wonte ase wonu ma mesa wana wanya kwara evisia dunsia no watwam a wadada sese a wanyi ana wa ba so de we ma yenyi ntenten papa enti wa ba bi anyi no na chesa ne body no esesa na ne shape no eba enti wa no de eyenyi ana chesa ama ne ho esisi ne ho so afai so wanya kwadwofo ene wasori agimi wate wana tse wate tini pomanu kan bi ana ama ne honam esisi ne ho eso said ye wo me say ebia na me wo say na me say wa 16 years na mo hwemu enye sa ne be ye sa bia obu wo ho a wo nyi no na sabi ne nyoma bi ko for bon so wo nyi ni features bi ba so obia ne said your body type is react to age t e ka say any kwan say they should think about say oh say I was saying you are going to be an answer. Say I was saying you did it on us. Obu ane dear was me son no me good, but as time goes on, me will boost me more young shit. So it's life. I'm training. I want to manage what I have and see who comments be and I reduce that. It's my body, my choice. I want to manage it. It's not me watching. Enti abusiama mesa wanu Clara Benson waso anu wa pesa ne honam sisi ne hoso enu nti na tembia wa kwagem ni dwa ne die muso wa hwemu papa na osanso yo ba wo ba so de wunyi a e wosa wosesa wunyi a wosa usifo ma wahu ni pedwa na woso an woso de a na ko ye bibia wo ho no afi ye wie kase ne kra wo weso Ghana sinitwa ni ba ko ya wadi sinitwa chi achepa otiase ye papa kwakumanu ene ekase na otwemu tese ade wa na wonwa se uyisi ni twa ne to nchen a oya de papa wo nyamdwuma mu se yenka nsempa nche nipa yenka kwakumanu ya de pa tiene nano Bishop Adnasari Banner of Grace Ministries International na odidwuma sumbi no tonza frɛ no se guest speaker ti kwakumanu ko ya pe oje microphone no se a mawura so de memfa sinitwa no to nchen ena ni sinitwa ne nsem na ode to nchen so microphone sa se okonya ga adamfo bi no na adamfo na sa adamfo no on the se bro ba no se odidi abapafo achi sugar daddy ena mo hwe no maniska o maniska no mo ne nada ena kwakumanu gina so kan sem kire asori ma no na ensem ne ka koma pa ti kwakumanu no mu nsem nya wo fe ne de bobda ho betimi aye fe na so betimi aye suje ni akoko so bi
What may show baby so when you for ground. Now so never come to such a radio for what is them. I am too. I know about this yamia, or papa, and Papa Benape. But when you sugar that be my name, so you watch it. Even I would it. I am a copatas, and I'm sugar that for no more papas. No homoity. Do they be a open beer? She location, no call. Tis the I first a body to be better than 2 column home more to that. They say, I want to that, Papa. I want to that. I want to that. I want to them more about Batman or about me. I believe I saw this year or one hour for Korean. And she listened to them question free. So I come back. Now to say, I'm going to for your comment. I'm going to be graphic, maybe you find. Now, I was saying, so I'm going to say, when you tell Papa in the class on the time of Tomonia would say, Wei Ghana sinitwania wadi sinitwa chacha pa kwa kumanu ena motina no din semenne wa bro kopiem wo Agenasari Banner of Grace Ministries International ya tonsa friends guest speaker ena de sa enzempa we etu on manfo adwenche ba komienu aba Facebook live Steven Kwakwa boajo se odi free kwa benya amuaman o se 1D1F no ebe yeye ebe koso na ebe boama se ye kra nyoma free oh nini na ebeba from class ye kra nyoma free montri nini na beba from o se aban no serious pa Ochia Collins a champion onipanua anoma didi organizer anoma didi organizer Ochia no pa Boshaba Amisti Gosu Zongu o se patriotic voice and just nkoma kojo insafo apoku incoming NPP flag bearer o se Ghana fo buo no mutimo den pa he muko ototonyoma na matoto su bum bum na da ne adesa sa ne de bobra Boshaba Amisti ena aka na adwon no na nakua mo aboatin aka Nabdi Free Ablekuma o se aka Dr. Baumia is coming o se John Draman Mama adam pano pebim incompetent John Draman Mama eda no pebim ye obisa de papa yi esampe eno no aka wanum sei ena SMS nso we ade abasa Ahenkan FM mu ginam papa mu too much our payment mu nisaso osi o chama magata okran officer ochia no ene woma oso mu na wo odan Morning Star ochia wo mpa wo mu tie kase omo yadwo nyame hira ye bo Samuel edifi kokobin aka KKB ena eba ye ne akobibi o ahwini odi na hwini o ana nyambo ochina samike ne ye beyi ebusuapeni John Matthew Opoku aka ya Opoku papa eto nanano monsedu nanu kwada June bosome ne da etoso aduonu ewa achemfo ase 2022 ye ene mbeyi no nyambo ochina womache na womadeda no kama ama jamfo akohwe nani ase ansa na wo ne dinkra etwato kra na wo mu yombe ye ewufusum ama no wofo ase Bethel Methodist Church anopa no nkrumpa mu wo mu ya no makom akopene mu krabia ewo ofo ase Bethel Methodist Cemetery wo masie ye eno no wo mu yombe tena se ye wofo ase funeral grounds tia no ahye nso ade akye kwasiada we ye wo mekọ na ase asori tia no ahye nso wo mkoba wo betena se ewa achim ofo ase funeral grounds ka ahye nso mame ebusuapeni John Matthew Opoku aka ya Opoku a oye Ahenkan FM general manager Ura Benjamin Otuo Echampon aka Apuzu ne wofa prekope ene ne wofa da form a wo mu yi no achimfo asenti ye be jam ne pa na okunani a otini so ye madam ama afrakuma emma a Ura yawo Opoku eja wo mu akire ye Ura yire Patience Aboaje Ura yire Georgina Efumwa Newman aka Efe owo Ganewmada Care oda Ura Apia Rollins Ura yiri Grace Opoku eni Ura Godfred Opoku ninya be ma people a ono de Ura yawo Opoku aja no mo kwa aka na kire ye Ura Albert Kwabena Boatin dodo na fe no Elder Boot nananom eye makoma konkron tiene de ena kosi ada nyefedi agro wo achimofo ase sanse ye kwa Ahenkan FM general manager Otuo Champon no ofa nimpon eyie ebusuapeni John Matthew Opoku ti bretu abusua wo fase odumase achemda ne kotokuom nana akwaboa a tosumi ensa kotokuom akwamuhene nana twumbarema esubua not kontinhene ene abusuankan na bretu abusuankan na tonsa fro biase mumeja wo mo
na wo mo nkra wo mo de hye asomdwe mu abusia yakwa na anyumre ye producer watna afidie n'echi echinchi mefidie ni from makika ne amasi anima yen aya kwabna akim sanso ana kwame asante ana twa ye ko Facebook kama enya sem keto asem biliman aya technician on duty